Krista Bumeinok amay bay wangbu yapan. (1925 to 1926) Bangpa ma British government na Tamlu ma tak Bangalo cha wilak ne ngai. Hadok no wilak chine peipu katalan yo ma au kata cha akoya ching mabu impong mayang se mitbu ungoyan ki. Impong mayang Tamlu jingso mabu na haja en long na kunyak akoya chingde ipay woya in. Hayang akoya chingme lai nyolak chingne lai pande zone. Ope akoya chingme glass ni ngoi se en longna kunyak lai nyawa so. Đâu pay me glass lim nyolak chingne impurde zone. Ipur mission school में लाई न्योवा वोकवांडे en longna kunyak 11 December 1932 में Reverend Subangwadi au kaye ye me baptiye dam. Au pe en longna kunyak Tamlu jingso de lai yi. Hayang jingso katalande Krista Bumeinok amay bongadem. Đâu kaye jingso katalande Krista ya. Hayang Christian de meng dem. Đâu kia kunyak kahtokte Krista Bumeinok amay bay. Hayang kunyak kahtok me Krista Bumeinok amay ja pay me ja se ja lune taibu ngonam. Kunyak kahtok kunyak katalan tamme kawang sipsi jinde ngodo. Amen.